Nginibingelela nonke enibukela le video namukelekile kule channel. If umusha ke then ngowari bukela nje video lena siqede. Namhlanje sikhuluma ama-electric circuits. Senza i-question for i-electric circuits. I-question le from question paper. Then if we ufuna ukwazi ukuthi from i-question paper then ngizoyifaka i-information kuma-comment section. Lana ke kwenzakalani? Bathi lana sine-circuit, nayi i-circuit siyayibona nalama-questions lawo esizowenza ama-question wethu lawo. Nayi i-circuit lana below it shows a battery with an EMF of 12 volts. EMF yini ke? Yabona ukuthi i-voltage yani ye-battery, le i-battery nje oyithenga e-store. Then yona battery singakhuluma ngayo le. Base bethi ke and then angithi unokubona vele kuma-battery angithi kuyabhala ukuthi 12 volts noma bani volts ngaphandle, yabona? Yiyo ke leyo voltage abakhuluma ngayo, i-power yakhona, i-energy lesuke izosupply kuzo zonke izinto eziblakiwe lapho kuleyo nto leyo, yabona? Base bethi ke and then unknown internal resistance R. Nangu resistance R, so khumbula ukuthi ke i-battery then kanjena, yabona ukuthi ke i-battery iba nani, iba ne-internal resistance okuyi-resistance ephakathi impela laphana kwi-battery phakathi zi-battery kuphethe ilo leli, then iphakathi ayibonakali. Then i-resistance yona idume ngokwenzani? Idume ngokuthi ke ikhande ini i-voltage drop angithi. Shuthi kule voltage la iphelele yenza njani yona nayo? Ithole yayo i-voltage ezoyimeasure across it la. Shuthi mangabe ithatha 2 volts izothatha 2 volts. Shuthi sozophuma la, sophuma siyo supply kulama resistance esiwabonayo ngaphandle okuyile nale. Sekuzobani? Sekuzoba u10 ngoba u2 ngithi uthathwe yilo internal lo ngaphakathi kwe-battery, yabona? Into kanjalo ke. Kodwa ke kuthiwa asimazi ukuthi u-resistor ubani ke loyana lo phakathi. Base bethi ke the resistance of the ammeters and the connecting wires can be ignored. Bathi resistance yani, resistance angithi yilo ukuthi mhlambe u4 ohm 2 ohms ilokho i-resistance sesikhuluma nge-magnitude yakhona. Bathi resistance yani yama-connecting wires nama-ammeters can be ignored, kushuthi singayiziba. Okay, kushuthi ke asiyi-count kuma-calculation i-resistance yamawaya lawo ukuthi ngoba ngithi na kuyi-appliance lo kuyi-wire bese kuthi nani nama-ammeter kanjalo i-resistance yakhona asiyi-count, yabo? Siyakuziba lokho. Baqhubeka base bethi ke the resistance of the ammeters is voltmeters is very high. I-resistance kuma-voltmeter i-very high. Lokho baqonda ukukhombuza ukuthi ke i-current ayithandi ukuthi flow lapho khona kune-high resistance angithi, yabo? Into ekanjalo, into ekanjalo. Kushuthi ke bakutshela ukuthi ke i-current ngeke iflow lapha yana kuphi la, ayiflow ayila kule wire enani enama-voltmeter ngoba ama-voltmeter lawa anani ane-high resistance lena i-current ke ingadingi ukuthi ixhumane nakho. Kusho ukuthi ngeke zihambe i-current la, ayihambi i-current la, ayihambi i-current kule wire lena nje i-wire kusuka la kuze la kuhamba ngale ndlela. Iyo nto abayishoyo le abakukhumbuza yona ukuthi kushuthi u-current wethu mawuhamba since u-positive terminal uzophuma from this terminal uhambe kanje. If sekuvaliwe la sibethe close uzondlula uthi kanjalo uzoyobuya angithi uzokwenza njani ke masofika uzohamba la u-current then mesenza njani because lana uya kuphi i-resistor uzofuna ukuthi u-current ubasize ubabili then izinto eziblakiwe zombili zisebenze, yabona? Ziwuthola ugesi bese izokwenza njani u-current wethu ngoba mningi angithi usaphelele sisuka konke lapha ya. Wenza njani ke masofika la? Wenza njani uzosplit angithi because u-current uyadivide if ama-resistor e-connectwe in parallel. Bese wenza njani futhi uzobuya ubuye futhi usuphelele kanje. Sekuphelele kanje. Sesingaya ke kuma-question ngoba sesiyazi ukuthi uflowa kanjani u-current. Bese siya ku-8.1. Ku-8.1 bathi write the reading on V1 when switch S is open. Uphi u-V1? V1 nangu V1. Mangabe switch S open bathi bhala reading yala. Shuthi ke ngoba switch S open lana kune-high resistance, i-current ngeke ihambe la. Shuthi nala vele ngeke ihambe because kuzobe kuvulekile. Mayike yafica ukuthi sekuvulekile izovele ingahambi inhlobo i-current yethu, yabo? Ngeke isupply indawo, yabona? Into kanjalo. Shuthi i-current kufanele ukuthi
ayikho kwini la ku-circuit, there is no current eflowayo manje, angithi uyabona, because bezohamba ize la, kodwa manje ngoba la kune-high resistance, kune-high resistance, is very high, ngeke i-current ize la. Kusho ukuthi-ke i-voltage yethu, i-total voltage laphana ilokhunjani, i-voltage from i-battery, yabo, shuthi iyona ezosebenza njengamanje, then vele ihlezi isebenza kanjalo, izosebenza i-supply. Then since kungena-resistor la, kune-resistor, i-resistor iboye ngakuphi ngale leyani internal resistance, shuthi akuna-resistor la, akunayo i-voltage drop, ngoba i-resistor mayikhona izokhanda ukuthi i-voltage inciphe, because nayo izoyifunela yayo i-voltage kuleya voltage eyi-total. Shuthi-ke ezihamba la, there is no voltage drop, shuthi lona uzomeasure yiphi i-voltage, uzomeasure yona leyani isaphelele, kuse-full 12 volts, yabona, because angithi i-current is move from this side, kanjalo-ke ne-voltage yethu mayihamba. Shuthi-ke izinto zethu izikanjani, shuthi-ke sinobani-ke la, usarida ilokhunjani yethu enjani ephelele, yabona, shuthi uzorida bani u-12 volts, urida u-12 volts u-V1 if the switch is open. Mase bethi-ke 8.2, the switch S is now open, is now closed, is now closed, u-switch S sebemvalile manje, shuthi sekunjani manje, sekuvalekile lana, yabona, u-current usuyakwazi ukuthi manje undlule, seku-closed kanje, yona mase closed. Mase kanjena-ke base bethi-ke emva lapho base bethi the reading on V2 is 6 volts, ku-V2 bathi kuno-6 volts njengamanje-ke manje, shuthi kuleya 12 volts yena lona sekhetha ukuthatha bani u-6 volts, yabona, sekusele baningi, kusele u-12 minus 6, leyo part izosupply labo babili, ngokuhlukana kwabo, yabo. Mase kuba njani-ke, sesiyabheka ama-question athini, i-6 volts, yes, siyakuzwa lokho. Base bethi-ke determine what we determine, sozwa ngenzansi 8.2.1, 8.2.1, it's question eqhubekayo. Base bethi determine the reading on the ammeter A1, upho A1, nangu A1, sizodetermine i-reading sidetermine ini-ke lapho on ammeter A1, ammeter A1 measure ini, i-current, shuthi sidetermine ukuthi lo urida i-current enganani, i-reading yakhe izorida ba, shuthi si-calculate i-current eflowa la ku-A1, iyonto abayishoyo, yabo. Sesisobheka ukuthi-ke iqala kuphi i-current okuflowa from positive terminal to negative terminal, positive ihambe kanje, from positive ihambe ihlangane mesiza kuzo negative, okusho ukuthi u-A1 uconnectwe in bani, mayiphuma la iphuma iyonke ephelele la, isplice indawo i-current ethu, shuthi i-current eflowa la i-total current, i-divider only current, masifika la kusuke sengesiyo i-total, ngene enye part, iya-split, ihlukane part nendawo i-current ethu. Kusho ukuthi-ke kufana ukuthi si-calculate ini, i-total current, sizokwenza kanjani-ke lokho, sesiyabona ukuthi u-ammeter A1, yes, in series, mawuqhubeka akunalutho ku-A1, yabo, shuthi siyaqhubeka siyabheka, use-in series cause i-switch yethu i-closed, aqhubeka ba-connectwe in series bobabili, shuthi-ke akukho current la usplithe khona uzofika ku-6 volts, usplitha only if mazofika la, yabo, shuthi-ke i-current from la up to usibuyele emuva, i-current eflowayo, i-current total isaphelele, yabona, mawukuthi 20 volts, 20 amps, 20 amps nala iso 20 amps, nala u-20 amps, nala yonke nje le region. Kusho ukuthi-ke since besitshelile ukuthi lawo 6 volts, cause siyazi A1 masi-calculate i-reading kuyo sifana ukuthi si-calculate total current okuyiyona futhi isaflowa la, shuthi singayi-calculate using le part le, cause ine-information eningi, ithi yini ekhona, i-resistance nani ye-voltage, sifuna ini current, yini-ke apply lapho. Uma uzobheka-ke iformula yethu, angithi sineformula ye-Ohm's law ethi resistance equal to i-voltage divide by i-current, ikanjena. Simasifuna i-current, siyazi ukuthi nala kusahamba ini total current, shuthi-ke sisebenzisa lona information eningi, sesiyafaka i-resistance ewubani, ewu-8, cause sicinga ngale ela, yabo, kube bani-ke i-voltage yethu u-6, sibe nobani, no-I wethu, mase sithola kulokhunjani,
i-current yethu so cross multiplier ke so cross multiplier ilokhu njani so cross multiplier la kubo 8i equal to 6 shuthi kuzobani so cross multiplier then end up sine current elingana nobani ne 0.75 okade ewubani 3/4 then sisenza ibe in decimal amps kanje i-total current ke le shuthi singasho sithi ayi-total noma ulingana nobani ne-reading ku-A1 sesitholileke iyo lena ini yethu i-reading ku-A1 u-0.75 amps 0.75 amps kanje nala kanjalo futhi kuflowa yena mase-ke siyaqhubeka siyi-question elandelayo question 8.2.2 uthi determine the effective resistance of the parallel resistors. Ngoba sebethi effective yabona ukuthi effective kushiwo into like into yonke isiphelele noma nje i-total then yonke resistance ekhona ephelele lapho ke kunywa ngani ngama parallel resistors ngoba bethi effective bayisho yonke iphelele resistance bafuna ukuthi ingakanani resistance yalapha yalama resistor a-connected in parallel shuthi ke sifuna total resistance kulama resistors a-connected in parallel kuphela not la connected in series sizobheka ukuthi sithola kanjani ke i-total resistance between ama resistor a-connected in parallel imapha connected in parallel ilawa dividelana i-current nayo beyila badividenelana futhi kanti la kade beyishare behamba lo saseyiphelele nalabo yithi ihamba iphelele futhi laba parallel labo yi2 if usicalculator i-total yakhona senza kanjani sithi sifuna thina angithi u-R parallel shuthi u-R parallel total shuthi ke ake senze kanje R parallel resistance parallel yabo i-denominator siyenza kanje siyenza ibe i-fraction yabo because ba in parallel mase senza njani sesithi is equal to 1 uyayibhala le formula ama resistors kuthina nawo ile nale oku resistor 1 yabo sibhala ku-denominator kodwa siya add 1 over bani R2 mabili ama resistor ore R1 no R2 mase senza njani emva lapho senza njani ke sifuna u-R parallel thina kusho ukuthi ke sizokwenza njani u-R parallel wethu ke uzobobani if usulokhu njani sesizoba kanje 1 over R parallel is equal to 1 over R1 wethu masithi u14 lwana shuthi sofaka u14 la plus u1 over u12 ohm laphana ubani u1 over 12 kanje shuthi ke mase sesifuna i-answer yethu senza njani ke sizothi 1 over 12 plus 1 over 14 okay 1 over 14 kodwa akangithi yabona ukuthi u13 over sithole bani u1 over R parallel lingana nalokho thina sifuna bani u-R parallel shuthi ke sibe senza njani ke mase sifuna u-R parallel angithi yabona ukuthi u-R parallel ungaphansi yabo ungaphansi lokho kusho ukuthini kusho ukuthi mase sifuna ukumbusa phezulu angithi sifana ukuthi swapha lento le u1 abuye ngaphansi u-R abuye phezulu kanjalo ne-answer sithole ngapha kumele siyenze njalo futhi sekuzobani manje 84 over 13 uyena ke i-parallel wethu lo yabona ukuthi u6.46 ohms ilokhu njani effective resistance 6.46 ohm mawa add ngithi yabo ya lawa kanjani in parallel yabo ya ingakho yabona ukuthi le resistance le ukuthi seyincane kunawo mabili lawo seyincane nje kanti u14 u12 ingakho bethi ke ilokhu njani if ama resistance mangabe uconnector ilokhu njani if uconnector in series usuke kahle udecrease ini i-total resistance ngoba ngithi i-total yabo yiba ukuthi seyincane
seyincane seyiyu-6,46 kanti ekuqaleni beyiwu-14 manje seyiwu-12 yabo. Manje seyincane kusho ukuthi siyayi-decrease manje total masi-connecta in parallel yabo. Kanti maku-in series sivele si-add without a fraction kusho ukuthi siyayi-increase total resistance kwi-circuit. Iyona information okumele uyikhumbule naleyo. Sibuye-ke ku-8.2.3 sebethi njengamanje calculate bathi determine the internal resistance R of the battery. Nangu R bathi determine ukuthi ubani i-magnitude yakhe lapha, ngabe u2 ohm, ngabe u1 1 ohm, 7 ohms yabona. I-internal babuza ukuthi ingakanani-ke i-value yakhona laphayana. Kusho thina kumele sikhumbuleke, angithi vele kusebenza amafomula la, kusebenza amafomula uku-calculate. Sozokhumbula, sizobheka ku-formula sheet yakho, uyobheka i-formula eno-R, small letter R, siyobheka ukuthi ekhona yiphi enye i-formula ekhona, ileni ethi EMF is equal to i-total external current yabona of the battery. Mase ithini, ithi external resistance yabo. External resistance, yiphi external resistance? I-resistance lena etholakala ngaphandle kwe-battery, le khandwa ama-resistor ngaphandle kwe-battery. Shuthi mangabe uhlanganisa lo nalo ngoba ngithi wona ama-resistor khona, lo nasimali, lo R lo umele bona-ke isami yabo bonke sephelele. Bese si-plus lo R lo omncane, lo R omncane umele ini? I-resistor le laphana phakathi iyodwa yabona. Kuba kanjalo-ke bese-ke siyaplugga ini, sibone ukuthi singathola ini. Shuthi lento isitshela ukuthini? Isitshela ukuthi kule formula sofuna manje thina nangu umuntu esomfuna, bese siyaphuma-ke ekukhulumeni yabo. Sesizobheka ukuthi-ke ibaphi esinabo qala. Sinayo yini lo u-current, engithi total current le, vele total current iyafana nani i-current eflowa lapha kwi-battery ngaphakathi cause lo u-connectwe in series yabona. Yabo i-current ayi-split mangabe iphuma from i-battery, just go bese ibuyizwa enter futhi endaweni eyodwa. That's why-ke kanje u-EMF ukhona, yes basinikezile nangu EMF symbol yakhona lo kanje no-E onjeyana. Shuthi-ke ubani singenayo u-total external resistance, external le ngoba sithi external shuthi ayikho internal within the battery, i-out of the battery resistance esikhuluma ngayo. Siyenza njani? Shuthi-ke sifuna manje kuqala kumele sifune bani? U-R, oku-R external, just ukuthi mawufuna uku-write as you understand. Shuthi si-calculate kanjani i-R external? Shuthi kuye kuba yonke lama-resistor lawo wa-add. Shuthi kuzobani-ke? Shuthi kuzoba ile resistor le plus le kodwa phela angithi laba as bese be-in parallel soba-add ngendlela yabo. Yes, bese siyayithola leyo part nalo sim-add ngendlela lona. Shuthi mase sim-addile yabo ukuthi sithole bani u-6,46 if uhlanganisa lapha. Shuthi njengamanje le part le kungafana nokuthi seyifile if sesifuna ukurepresenta labo babili kuba-representa ngalo. Lokho kusho ukuthini? Sithole ukuthi i-total yabo labo ma-adda kuphuma lo. Lona uzongena kulesi khalade ebekuso. Shuthi izophuma yonke le part le, lama-y izophuma le part from le part le yabo. Si-indicate from la to la. Angithi le part le beyino-12 no-14. Shuthi lo 12 no-14 bazophuma-ke manje sibalahlele eceleni mase sifaka bani? Sifaka ubani? U-6,46 yabo. Shuthi sekuzoba yinto ekanje, just ukuthi siyenze ukuthi ibonakale. 6,46 ohms izohamba kanjena manje into yethu kanje. Lona ngithi akasekho lo angithi cause sesifuna umrepresenta labo two as total. Lokho sekutshela ukuthi mawubheka i-current flow direction seyihamba kanjani i-current my flow. Seyiflow from la ihambe ayi-split indawo izophuma futhi la iqhubeke. Ngeke ize vele la ngoba isekho le part seyizohamba straight. Shuthi nala ayikaka-split. Shuthi mase kunjalo sekufana nokuthi lo nalo sebe-connectwe in series. Ngobani? Ngoba i-current mayifika kulo, angeke ngithi i-current ifika kulo iyafana ne-current efika kulo, or ngithi mayifika kulo resistor number 2 ayi-split, ingena njengoba iphelele ibuye izongena futhi kwi-battery eziphelele yonke
yabona, i-current ayishintshi, ihamba kanjalo throughout ama-wires. Okusho ukuthi-ke lokho-ke, if thina angithi sifuna ukuthola ini, u-R external, total resistance, shuthi kuzobani ile resistor le plus le. Kodwa phela kumele ubheke ukuthi ba-connect-we kanjani. Khona uzokwazi ukubona indlela yokumele ba-add ngayo ngapha. Shuthi ngoba usubona ba-connect-we injani, in series. Shuthi-ke uma wa-add ama-resistor connect-we in series, uthi resistor 1 plus resistor 2, yabona? Because vele connect-we njani, like ku-straight line, into yakho iba njani, iba straight. Kanti uma i-parallel, into yakho iba yi-fraction, yabo? Nakuba yi-fraction. Shuthi-ke sino R1 oku-8 plus 6,46. Mese-ke uyalokhu njalo. Sithola bani-ke lapho? Sithola bani? U-14,1 14,46 ohm oku-R external. Shuthi mesithanda futhi singamrabha bobabili laba, sibarabhe bobabili. Mase sifuna ukurepresenta as law, sifake i-resistor eyodwa ibhale le reading le. Shuthi lo ngeke asababikho, yabona? Kanjalo-ke. Shuthi-ke njengamanje-ke sesizokwazi ukubuya la kwiformula. Isikhalensa EMF sifaka bani? U-12 volts is equal to u-total current ubani? Nangu u-0.75. 0.75, yeah, 0.75. Sithi bani? 14,46 plus u-small letter r wethu. Senza njani-ke uma sithola u-R? Angithi singamdingi ubani njengamanje. Uma ubheka nje, lokhu kuma-brackets shuthi okwandawonye. Shuthi-ke lona sengwangaphandle. Shuthi uma simkhipha wangaphandle sifuna ukuthi sisale laba abandawonye, then sizowenza njani? Just divide ngo-0.75. Ingani sidivide ngaye? Siyazi ukuthi ukudivide ngaye kuzomkhansela aphele. Ingakho-ke sithi divide by, then shuthi sisele nobani? 14.46. Masithatha nje le phathi ngapha siyoyibhala ngapha, le siyibe ngale, yabona? Not like it's a transposer, kodwa nje siyashintsha kahle, yabona? Plus u-R is equal to ubani? Because lezi zinto ziyalingana, kuno-equal sign la. Shuthi-ke nje uma uthathe lo ubeke ngapha nalo ubeke ngale, still kusalingana, yabona? Because nje azishintshe i-position yabo, akufani nokuthi siya-transposer. Shuthi ngapha khona bani? U-12 over 0.75, because lo uphelile eduze kwala. Shuthi-ke mase sithola u-R, sizophantsha ukuthi-ke 12 over 0.75 minus i-answer yethu leyanakho ukuthi beku-14.46. U-R wethu siku-1.54 if si-round off to the nearest 2 decimals. Ohms, cause yini? I-resistance angithi. Shuthi-ke 1.54 ohms. Yeah, 1.54 ohms. I-R wethu sesingitholile ku-R, sekuphelile. Siqhubeka-ke question yokugcina, bathi-ke njengamanje calculate bathi determine the reading on ammeter A2. Uphi u-ammeter A2? Khona ammeter 1 nangu ammeter 2, yabona? Unganginaki ukuthi sikhanzele la, angithina besichazelana la. Shuthi-ke lokhu kusekhona konke, yabona? Kusekhona lo nalo, lona awumbala umiye kanje. Shuthi-ke ufocusa kuphi, yabona? Ngoba ngiveza nje i-camera, sifocusa lana. Shuthi masifuna ukudetermine reading of A2, shuthi sifuna i-current eflow kubani? Laphana ku-A2, uyabona? Ku-A2. Into izoyinaka-ke ukuthini? I-ohms law angithi nama-variables awu-3. Thina njalo bazosifuna i-variable eyodwa. Okusho ukuthi thina masi-approach ama-questions wethu kumele siye ku-resistor lapho khona nezinto vele seyinazo izinto eziwu-2 from i-formula yethu. Shuthi i-formula yethu ithini? Ithi R equals to V over I, ohms law formula. Nakho kufuna ibe nezinto eziwu-2 uzokwazi ukuthola esithathu. Usho ukuthi-ke uma u-approach ama-questions kumele wenza ngaleyo ndlela yokuthi uyaku-resistor eseyinazo vele izinto eziwu-2 esidinga ngalo isidingo esithathu, khona ungeze kuba nama-unknown more than 1. Shuthi-ke yeah, reading on A2. Nangu A2, i-current isplitile beyi-total la u-0.75 amps. Yasplitha yale asazi ingene enganani la, asazi ingene enganani la.
Kodwa masibheka ku-A2 yabona, vele i-current eflow ku-A2 since engafani ama-resistor lawo, i-current ezongena lana ezongena la ngeke izifane ngoba ngithi amandla okusebenza kwabo awalingani futhi adinga i-current engalingani because lo yambona umngakanani lo unganani. Futhi-ke i-current izodetermine yona ukuthi ngapha ngena iphisi enganani nalo ngena iphisi enganani ukuze lo akhanye ngendlela enormali mawukuthi uyi-bulb nalo akhanye ngendlela yakhe enormali. Futhi-ke ngaleyo ndlela shuthi iwaya esiphoqelekile vele ukuthi sisebenze kuyo from le part le kuza la kuze kuyongena lapha iyona part esisebenza ngayo. Shuthi kuyimpoqo ukuthi sisebenze ngale resistor elapha no-12 ohm. Kanjani-ke ngoba u-12 ohm akanayo ini? Shuthi sinobani i-resistance u-12 angithi because sifuna u-A2 current engena la iyona engena la ibuye ithi. Then shuthi-ke sidinga bani? Shuthi nangu I vele u-I simdingayo usimdinga vele. Shuthi thina kahle sishoda ngayo just u-V across bani? U-12 ohms. U-12 ohms. Nayo-ke indaba ithini? Lama resistor wethu a-connected in parallel kusho ukuthi if be-connected in parallel then i-voltage across them is the same. Yabo bayishare ngokuthi bobabili bathetha yona mangabe shuthi if banale pen le then if bayishare then bobabili eyabo bobabili masibekela ngiyabo bobabili le voltage le. Shuthi-ke iyodwa shuthi masifuna i-total kahle i-voltage total voltage between 14 and 12 mawukuthi yile lokhunjani le pen yami i-voltage yabo ngeke uthi wena i-total yabo iwubani if lo lokhunjani ake sithi mhlambe iunjani i1 volt lani e-resistor le voltage le i-voltage yabo lena i-voltage yabo mayi1 volt ngeke uthi wena masuthi ufuna i-total uthi hayi seyi2 volt kanjani because iyodwa bayishare nalo yesebenzisa at the same time nalo yesebenzisa at the same time. Iyona nto kushuthi-ke if usazi i-voltage across lo kufana ukuthi niyalana sesiyayazi yabo. Shuthi kahle into esidingayo i-voltage across lama lokhunjani lama resistors one of them because vele iyafana. Shuthi-ke ngoba engenayo lona shuthi-ke indaba isiyajika usuyobheka manje vele akanayo lokho benabo esizothi-ke if beyikhona beyikalwe la besosho ukuthi hona la if bekukalwe u12 kwathiwa mhlawumbe u9 la volts besizothi nala yala u9 volts because bakhona njani in parallel is the same, it's constant. Yabo kusho ukuthi-ke makunjalo kusho ukuthi mase kunjalo sodidekile yenze njani? Just check ukuthi-ke i-voltage vele yona ihamba kanjani. Angithi iqala kuphi from the battery iseyitotal izodropa vele because ama-voltage izoncipha. Shuthi vele ihambe because yabo vele lo ungapha shuthi lo ngeke i-drop before yena izodropa after seyibuya. Shuthi ngoba isaphuma i-voltage yethu isaphuma i-full voltage ithi yabo. Mesenza njani-ke masifika la kukhani i-dropiswa yilo kusho ukuthi kulo ya12 shuthi-ke EMF kahle ulingana nobani? Ulingana nayiphi? Ne-voltage total shuthi u-V total utholakala la ngaphandle uku-V external yabo plus yiphi i-voltage because kumele iphelele ngoba ngithi uye lo esaphelele yonke le circuit iyasebenza izohamba ibuye izofika kulo nalo wafika athathe. Shuthi-ke is equality voltage izodropa kulo ne-voltage izodropa kulaba because iyafana plus i-voltage izodropa kulabo. Shuthi i-total voltage external voltage lezodropa kulo nakulo ngoba lama-resistor external plus lo. Shuthi-ke i-EMF iphelele u12 volts ulingana ne-voltage soyithola kuphi? From lama lokhunjani lawa ilokhunjani external plus ilokhunjani voltage ku-internal resistor yabona kanje. Shuthi-ke seyilapho-ke indaba ukuthi-ke sina sifuna bani ulokhunjani ilokhunjani ini i-resistor ilokhunjani i-voltage kulama lokhunjani lawa kodwa indaba ithi-ke bheka u-internal mhlawumbe singathola yena u-internal resistance because u-V external vele akakabonakali singamthola because asinayo i-voltage la yes
nela asinayo-ke nala. Kodwa u-internal, if ubheka u-internal angithi ifomula izothini-ke i-voltage yalaphayana. Izoba ifomula nayo ekanje, kodwa yona izothini R is equal to V over I, because u-R wakhona umncane. Then i-voltage edropha khona iwubani? Iwu-IR kanje, IR, yabo? Shuthi ubani ku-I? U-total current okuwubani? Total current wethu ubani? U-0.75 multiply by i-resistor yakhona. Yabona? Sinayo vele nayi-ke 1.54 V external. V external i-voltage esaplaya kulama resistor lawa nale kuphela. So thola yona njengamanje. Shuthi kuzoba u-12 mawutransposa minus 0.75 times kanjena. Futhi-ke naku iwubani? Iwu-10 point 0.75 times 1.54. Yeah, i-10.845. U-V external wethu kanje u-10.845 volts i-V external wethu lo. Kodwa thina sifuna yiphi? I-voltage across ama-parallel resistors okubani? Okuyi-voltage across bani? I-reading across A2, yeah, kukanjalo. Then sifuna i-current khona-ke. Then shuthi kumele sithole bani kuqala-ke? I-voltage. Shuthi-ke njengamanje nangu V external. Kulo V external lo, yabona ukuthi izoba i-voltage yala kuqala, ngithi sizoba add ama-voltage akhona. Mase add vele siyahlanganisa. Sithi yala plus yala. Yabo? Because vele kuba kanjalo. Shuthi-ke kuzoba kanjani? Kuzoba lo 6 volts plus esingayazi la bese kuyiz equal to yalaba is equal to i-total yakhona. I-total yakhona ngithi lana. Shuthi-ke kuzoba u-6 volts plus i-voltage kuma-parallel bani resistors bese is equal to u-10.845 volts. Bese kuthi i-voltage across ama-parallel resistors izobani-ke? Izoba if utransposa kuzoba u-4.845 volts i-voltage across ama-parallel resistors ezosala kulapha, yabo? Ayifani nelo ne-resistance i-voltage. I-voltage nje ifana nokuthi uconnecte ama-resistance i-resistor add nayo i-voltage iba kanjalo. Futhi-ke nayo i-voltage yakhona. Thina besifuna ini? Besifuna ini? Kusho ukuthi njengamanje sesilokhu nje sesiqedile nayo i-answer yani i-voltage yethu ade simdinga nangu u-4.845 lapha ngakuma-parallel. Vele iye lo. Omunye ngabuza ukuthi ngoba lo 4.845 owalapha kuma-parallel resistors, then uzobuza sethi-ke esekhohliwe ukuthi-ke uzothi ngoba kuyeyalabo okubili uthi pho